खुलुमबाय आंनि मुङा सुरेश नार्जारी आरो नोंसोरलाय सानैनि सिगां सानैनि सिगां मोनसे पोस्ट होदोंबा बहुत रेप सिंगार्सनि बागै रेप सङ्ग्सनि बागै बाय द वे सङ्ग्स होराखै बाय अनलि सिंगार्स बेयावहाय नेम लागोन साम सिंगार्सफोरनि नेमबो लानो हागौ लाइक सङ्ग्स क्रिएट खालामग्रा इनसुनि बागै एसे मिथिया इनसुनि सङ्ग्सफोरखौ आं बिनि बागै एसे डिसक्राइब खालामगोन देन आई विल डिसक्राइब अबाउट साम एके नि बागै आरो 2 years back नि सिंगार वान सिंगार आई थिंक नजर प्रोडक्शन पे खालामदोंमोन अंडर डग माबा मोनसे बिनि नाम okay so only these 3 and some shit singers फोरखौ आं जेबो नाम लाथ'ला okay क्रियन बो दङ some singers like representing like what to say luxurious life they represent खालामो okay so let's start so first of all let's go to the AK47 नि songs okay AK नि song आव जाय cypher होननानै मोनसे song फैदोंमोन like slingshot बेयाव views फैदों I think 33k I will say one thing. First of all, I'm going to respect the real hip hop. Okay, real hip hop को respect कला मान बलाइक their hip hop माने मादा like represent कला बल्कि गाउनी culture को जब express कलाम द गाउनी feelings को about like the society और मजा कैसे mini feelings को माने भी express कलाम द basic main real culture of hip hop. Okay, but मेरा बात प्रश्न के लिए hip hop माने मागर उसरो जो लुंग नाइ जरा है parties नि songs song बाने नाइ parties नि बाकी songs बाने नाइ इपर को hip hop साने no bro actually culture को represent करने ऐसे main hip hop जरा है like first of all जब ला hip hop start जाता है मैंने South I think black people sing songs को खोंदे मन okay about hip hop नहीं बाकी जरा है gangster नहीं बाकी खोंदे मन police नहीं बाकी खोंदे मन like police नहीं tortures नहीं बाकी खोंदे मन that's the thing यार main hip hop नहीं culture है भी I really love that song okay cypher मुझे song दो मन by the way link को description में होना गन एक ये are like बिस्ने crew members पर खोंदे जाना होगा actually या particularly या बिस्ने crew member अंजा ही गन so बेवहाय songs are बिराद मजा भी you should listen this properly lyrics को मजा इंखाना song old school type नहीं but it's good then I'll come to INSU ni songs for particular इंखाना song there's some songs okay there's like birthday party songs yeah it's like please don't mind so if you're watching this video I won't just share it or something else but I feel like it could be better you could add like man culture ni bagai ding roasting videos for nai ba to like you particularly respect our culture eba jini culture jing boro hisabe ning sane ke like boro should be better person eba better manchi jana hagan or like viral ni bagai RAILAI ba jana hago ba some cringe khata for lane bumbai jana hago but you also understand this like in the society of that toxicity that corruption all these things you know already so ang sandam like instead of birthday party you could make better songs like telling about the issue ni bagai you could research properly and make I'm money actually I hate you or I'm quite advice okay but I'm saying ang opinion be man na like ang sana ke video bane jayo man na okay then underdog ni song ab berat mejang man literally I heard there is biaw hai man about gauni stories for telling khalamne hip hop songs for okay then many singers are there they're all shit means I'm saying like songs to banaiye okay songs banaiye but still then they make songs like what district banaiye yaar biaw district ni bage no meaning no rhyme nothing else just booming ke like ani flow bangsin ni be something all this thing okay district mani kai de you can add any all these things but AK47 ni jai AK ni jai song solid man okay that cipher wala many people mane eko mo jang mi cha like be district man man just song lo san man okay but in reality be district jana hago ani ba man ba ani ji lyrics ko mo jang khana song na be district one of the guy Creon I think Creon jang district jana bari ang sandeng are jera hai manche word particular manche sentence dong jera lil kid ni mama na ne dong na bheu hai are ji songs ko na ba to it's like straightly district come say okay so bisim sang bara jeb na say like rap songs ni ba yang pro ko mane target khalam ma kai but I feel like ani opinion be man ani perspective be man so ani perspective on share khalam bai so if you love this video and if you like this video please subscribe khalam ai ani channel ko subscribe khalam ai ar asa khalam nang video ko jaman like khalam are idin topics for langu ba please ya comment kalam na nang topics for je comment kalama just ang ni pelo look be topics for ko so if you have topics other topics like ji bini bagera le akhai ba particular be issue ni bagera le akhai then I will definitely ang ko DM kalam ar han I will comment over han ang nai ni sei sir ni sa topic ma na so bini bagera video banagan okay last of all please one of the guy means like
पार्टिकुलार आंखौ बिराद बार होनबाय थाबाय लाइक प्लिज ब्र साउट आउट माय नेम होननानै आंनि नेमखौ साउट आउट खालाम एबा आंनि चेनेलनि नेमखौ साउट आउट खालामनाय होननानै स' आं बेनि नेमखौ आं साउट आउट खालामना होस्रानोसै अके बेनि मुङानो जाहैबाय बिशाल बसुमतारी एक्चुअलि बेबो मोनसे भिडिअस पार्टिकुलार चेनेल दङ प्लिज आं लिंकबो डिसक्रिप्सनाव होनो हागोन आरो बिशाल बसुमतारी एक्चुअलि आं सरि आं नोंनि माने नोंनि चेनेलनिखौ माने बिराद थाबै माने आं होननो साउट आउट होनो हायाखै मानो होनबा लाइक पार्टिकुलार आंनि भिडिअ बिराद गोबाव लायो लाइक 3 days एबा 4 days लायो अके मानो होनबा आंनि थाखाय आं लुबैयो लाइक इट शुड बी परफेक्ट मिन्स टटेलि अल परफेक्ट नङा क्वालिटि खोथा गैया बाट आं सानो लाइक इट शुड बी लाइक गोइं विथ एसे एनालाइज खालामनांगौ जायो खोथाफोरखौ एसे रिसार्च खालामनांगौ जायो फर द्याट रिजन माने आं गोबाव खालामो स' सरि फर द्याट आरो आं आसा खालामो नों गाज्रि मोनाखै जानांगौ स' बेसिमल'सै लाइक बे अल जेबो एन्जय आरो आसा खालामो लाइक नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन आरो मोजां मोनलांबाय थागोन मानो होनबा लाइक आं आरोबाव बेटारनिफ्राय बेटार कन्टेन्ट लाबोनो सेस्था खालामो एबा बेटार टपिक्सफोरखौ माने पिकआप खालामनो सेस्था खालामो बेसिमल'सै लाभ इउ अल जेबो एन्जय आसा खालामो नोंसिनि मोजां सान जागोन पिस